Kay nabinaba, lengan nabinaba ang singgali. Kasi may tanggal da at wala dulutin na nalaling simbiliba kay kung nadjaliba. Sri Okram ko bisay kay ko panglang nalaling simbiliba at ang signa. Sri Agomcha Bimol nalaling Kangabo Assembly Constituency Agomcha Bimol Akoijam. Nagdamagka kay pamungol di mayra sukat binaba ang simbiliba. Bimol Akoijam punna kay pamungol di mayra sukat binaba. Purely Dangli PS2 Honorable Member of Parliament Thouram Sigi Karama Uping Warul Binaba Kosuzari. To formally welcome everyone present here, I know Hindi riba mayapun na mapuyo may langan na ikop ang magpunzari. Loukhiba chahi people's voice, people's resistance, haiba thouram asigi damak achinba kaya bunzari. Thouram asigi ahamba maktada dais talensin giriba Sri Okram Singh, Congress Legislative Assembly, Kumna Jabaga, Loina Natarama, Uktari, Loina na Sri Agomcha Paibi Ramlaba, Amadi, Mathanga Sri Agomcha Bimol Akoijam, Honorable MP Inner Manipur, Parliamentary Secretary. Ayhang na Manipuri di macha ama oijar habasu, Rongmai Ningol oiruba.